Caneman benambua na sekolah Arapa benambua. Asik cok sanggup baik korangin dari 10.000 ntar ke 1.000 pun. Yeh. Bentar. Benih nyaman na tipi na kan ni kurang iba. Bereng ada porde sekali lah ping. Asik. Serau siapa tak alako? Babeni tak alako na rong borong ke kapi setia ping. Ban la tau tipi mada jerwa. Ajual beras berempale korebu setia malao. Ajual gula berempat ribu setia pasa anak mayul lah ambuna. Mun pas benambu pas kan palang bapak jelap bapak lah gendeng Maria pak anak ki butuh berema ping. Ye nak sekolah ya nak ya. Je, engkau tak pada nak ngubina kana. Oh iya kana sekolah nak mun pak gendeng anak bodoh tak apa polong pada gendeng ya. Apa itu heng? Oh, dulu Dengan krido. penyarotengnya nak barang ben montor tawa. Tapi ya tanya gila wah nggak bersakti dari desa kok. Apa mak abuk buk sih Ponakan na le ambua sekolah le polan kun perak urusan sango tak pada bicakan can le kan ben la to tibing kok dak lakon le marin ben saya amok bing kok mata camur. Aku tak ada anak si tukar do. Beni atau Tak todus rejot. beni dah iya nak engkok. Benar apa mak ambu sekolah? Asik jam pesen mulai dari 10.000 sanggup antar ke 1.000. Serah duluan heng. Beni cara gelu le beras larang gula ongka marin mbak niki patar tolon minggo. Ya, mata to kan bendi sanda. Ngapa anak-anak ben beteti korban? Dan urusan area kan demi kemaslahatan keluarga, demi menunjang hidup seterusnya ada iya Baru tadi rumah. orang tua kudu bijak heng, bae job heng. Kapan biayan anak, sangun anak, iya kapan sepuluh papakun samolo. Coba tadi koran beras larang, koran minyak larang, polan telur larang, pas ben sangun anak pasti potong. Deh iya. Bapak pas bareng Mariang, kok rek kudu bareng Mas? Masalah mo lolo. Kok molek ah? Oh no. Sing arah depan ben yo. Yen nala marat to. Aduh pala sangula korang bapak laposan labenya otak Resminya rokok kula bedena lanu roong ke. Semoda kun perak buja palengan nyare belence nyare belence. aduh pala sangula korang bapak laposan labenya otak Resminya rokok kula bedena lanu roong ke. Semoda kun perak
ben epa kedi